Sexta-feira, comunidade muçulmana iha Timor-Leste celebra Lorombot Idul Fitri badala rihung ida atushat hat nulure singhat hafoin jejum fulang ida. Iha Masjid Anur Kampu Walor dili lorong nulure sing ida fulang Abril tinang ne. Mestre Bot Haji Zuli Muslim da Costa explica Idul Fitri hanesan fila fali santo foi em fulan ida toma kala ao jejum. Iha jejum nebe sira halao durante fulan ida ma kanesan lahang no hemu lahalo relação fen laen trenuan atumori santo ia fulan Ramadan to tama Idul Fitri. Fitri adalah hari raya kembali kepada kesucian. Sudah 1 bulan penuh kami berpuasa, melakukan aktivitas puasa, tidak boleh makan istri selama siang di siang bulan Ramadan. Melatih kami pertama 2 poin. Pertama, menguatkan keimanan kepada Tuhan. Jangan melakukan sholat, ibadah yang lain. Kemudian poin yang kedua, melatih kami untuk punya rasa peduli dari orang yang tidak mampu, karena Ramadan melatih tidak makan tidak minum sehingga merasakan lapar, badannya merasanya lapar, rasanya haus, sehingga nanti dia peduli dengan orang yang tidak mampu mereka. Jadi dalam Ramadan itu 2 poin yang penting adalah menguatkan iman, kami tidak menyetir dan di sebelum manusia yang melihat manusia dengan segala ekonomi lebih jadi dari sana kami apabila manusia yang membawa jadi ini sangat kembali pada kesucian, bersih jiwa secara hati, jiwa bersih, kemudian secara sosial juga akan jauh lebih baik sesudah bulan ini yang paling penting. Nebetul Zuli Muslim Idul Fitri hanesan fila fali basantidade clamar no fuang nebemos no durante fulang ida jejum sira habarak atividade social basa ida importante tebes basira no dar sarani musulmano. Enquanto vice-presidente nacional Islamidade Timor-Leste, Abdullah Inácio Antônio Soares Hatete, hanesan musulmano Timor-Oang, sira na fatin disiplina no mantém cria relação diak, homaluk religião sira seluk iha Timor-Leste. Iha musulmano nya doutrina hanoring katak, mesmo que diferente religião, mas bem na fatin hameting unidade, fraternidade, liliu iha família umalarang. Manu Timor-Leste, não é Jawa, não é Arab. Ini prinsip. Tem que ser itu. Significa kata kita família. Religião lah nori kita para aku depois de diferente religião, aku tu família. Lá a religião nori hanesan. Ya, religião ya minha dikira kata religião terlebih, religião família tersebut. Mesmo que diferente religião, mas kita unidade, amizade, fraternidade e a família yang lain. Abdullah explica, sira halal jakat fitra, katak, forhanoi ma comunidade musulmano sira, insama halo caridade bamalu, liliu sira nebela ihakbit ekonomia. Reportagem Febriana dos Santos, Celestina falou, televisão Timor-Post. Janela informação, by Emma Hotu. Atuheta informação atual diakliu, kita haluha. Haneham botão subscribe, like, halo comentário, no faz tutang ba media sosial Hotu.
Thank you.